Iginlatag han Pdea Eastern Samar ang kahimtanghan kampanya kontra iligal nga droga ha probinsya durante ang first quarter joint PPOC, PADAC and PTF-ELCAC meeting han Pebrero 6 sa PGO Conference Hall. Sumalahaira report, siya bula gihap ang nangunguna nga klasen iligal nga droga ha probinsya kumpara ha marihuana. Lakipan mga modus operandi ang pagpadarahin droga, pinaagihan parcel delivery companies, paggamitin social gathering sugad nga cover ha transaksyon, ngan paggamit han cellphone sugad nga panguna nga komunikasyon. Ginagamit liwat ang lehitimo nga negosyo sugad nga front han illegal nga operasyon, pagkuhain human couriers nga nasa kayin provincial buses, paggamitin sasakyan ngan runners, ngan ang dead drop scheme ha mga hirayo nga lugar. Gintagan doon ngan supplyhan illegal nga droga inigin susumpay ha Golden Triangle ngan ha mga langyawanon nga drug syndicate lakip ang Chinese ngan Taiwanese drug groups. Ang mga rutahan pagpasulod ha Region 8 inagaagi ha mga pantalan ha Northern Samar ngan Matnog Sorsogon tikang ha Luzon ngan ha Port of Lipata ha Surigao ngadto ha Port of Liloan ngan Port of Benit ha San Ricardo Southern Leyte tikang ha Mindanao. Ginreport liwat nga lakipan mga LGU nga diri pa drug cleared amuan Arteche, Borongan City ngan Dolores. Ha Borongan City ang mga barangay Alang-alang, Bato, Campisao, Porok Diwan, Sabang North, Sabang South, Songko ngan Tabok aada ha moderately ngan slightly affected categories. Ha Arteche ang barangay Tangbo ginlistang apektado. Ha Dolores ang Dapdap, San Vicente ngan Villahermosa ginreport nga diri apektado bisan pa man ang bungto aada gihap ha mga LGU nga diri pa drug cleared. Gintalakay gihapon ang implementasyon han drug-free workplace program ngan ang padayon nga operasyon han Balay Silangan Reformation Program ha Probinsyan Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.